Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Alisha Kids. Hari ini kita mau berburu apa nih teman-teman? Kira-kira di sini banyak mainan nggak ya? Ayo kita cari teman-teman. Wah, ada buaya, ada boneka kodok nih. Wah, baru-baru udah dapet nih teman-teman. Yuk kita taruh sini, yuk kita kumpulin di sini. Yuk kita cari lagi teman-teman. Kira-kira ada apa lagi di sini? Wah, ada pop it kotak, ada pop it pelangi teman-teman. Wow, banyak banget nih mainannya. Kita cari lagi. Wah, ada pop it apel sama ayam. Lucu banget ya teman-teman di sini. Masih banyak mainannya ternyata. Yuk kita cari lagi teman-teman. Ayo kita kumpulin. Kita kumpulin di sini, kita kumpulin. Mainannya udah banyak banget nih teman-teman. Ternyata di sini. Ayo kita cari lagi teman-teman di sini. Wah, ada apa nih? Ada boneka oktopus. Yuk kita cari lagi teman-teman di sini. Ada boneka apa nih teman-teman? Yuk kita lihat. Wow, boneka monkey teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wow, apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Apa? Wah, ada ondel-ondel mama. Yuk kita umpet. Kita cari lagi. Kita kumpulin teman-teman di sini. Wow, udah banyak banget nih mainannya. Ya, ternyata di sini banyak harta karun ya teman-teman. Yuk kita cari lagi. Wah, ada mobil racing. Sama apa nih teman-teman? Sama singa teman-teman. Wow, mainannya banyak banget teman-teman. Yuk kita kumpulin dulu ya teman-teman di sini. Wow. Teman-teman, mana lagi nih teman-teman kita carinya? Wow. Ada apa nih teman-teman? Ada ondel-ondel bapak. Lucu banget. Di sini mainannya banyak teman. Ada apa lagi nih? Wow, ada Lego. Gambarnya robot. Wah, banyak banget nih teman-teman di sini mainannya. Wah, yuk kita cari lagi. Kita kumpulin dulu teman-teman. Kita kumpulin lagi. Wah, udah banyak banget nih teman-teman mainannya. Kita cari lagi nggak ya? Cari lagi yuk. Siapa tahu kita dapat banyak. Wow, apa nih? Ada apa nih? Ada boneka. Ada ondel-ondel mini sama boneka Doraemon. Wah, banyak banget nih mainannya. Taruh lagi di sini. Yuk. Kita taruh. Wah, udah banyak banget ya teman-teman mainannya. Cari lagi. Kita cari lagi. Wow, apa nih teman-teman? Ada ondel-ondel mini. Wah, lucu banget teman-teman. Yuk kita taruh lagi di sini. Wah, udah banyak banget nih teman-teman mainannya. Udah dulu ya teman-teman, sampai sini dulu videonya. Next di video selanjutnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, bye-bye.